Honorable Speaker. Rudolf Fernandez. Speaker, sir, before question asked, Yes, under Rule 49(2), Rule of Procedure and Conduct of Business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to place the annexure A, B, C and D to start question number LAQ 006B. जे last time question आवर तिसवाडीचे डिटेल नासले हांवें सांगले नेक्स्ट डे और जाता तितले बेगीन हांव प्लेस करतलो हावज म्हणून प्लेस करता. Yes. Yeah. Speaker, sir, will the Minister for Fisheries be pleased to state whether the government is aware of the uncontrolled export of fish from the state of Goa, and if so, whether the government is aware that due to the same, Goans have to purchase fish at an expensive rate? The plans the government has to resolve the same. Speaker sir, export जो आहा वो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर येता आणि एक्सपोर्टाक आमकां तेजो रिकॉर्ड ना, पूण आमी तो रिकॉर्ड तेंचे कडसून मागोवन घेता आनी तसो मागोवन घेतल्या कारणान 24-25 एक्सपोर्ट वॉज 45,469 टन्स. स्पीकर सर, कितें जाता गोंयान एजंट आसता आनी ते कितें करता बोटकारांक तांकां पयशे लोन ना दिता, कित्याक तांकां फारीक करचें पडटा कोणाक तेंच्या मानायांक वाडपाक, आनी हें बरें काम तो करता तो. मात कितें आसता तेच्या बदलेक ते कितें करता ₹1 मार्केट रेटाच्या लेस घेता ते गोंयान नुस्तें, आनी हे कितें करता मागीर एक पाट मागीर ते भायर धाडटा, गोंया भायर धाडटा नुस्तें, आनी जें नुस्तें गोंया भायर गेलें जाल्यार कितें जाता गोंयान नुस्तें उणें जाता, आनी उणें जाल्ल्या कारणाक लागून मागीर गोंयान म्हारग जाता, आनी जेन्ना गोंयान म्हारग जाता तेन्ना भायलें नुस्तें भितर येता. हें अशें जावप हेजेर कंट्रोल आसूंक जाय, कित्याक सगळें नुस्तें चडशें बॉम्बे, केरला, कर्नाटका, रत्नागिरी आनी आमचे फॅक्टरीक वयता, हॉटेलांक वयता, आनी आमच्या लोकांक जे जाय तांकां उणें मेवता आनी म्हारग जाता नुस्तें. ताका लागून हेजेर कंट्रोल करपाचो चड गरज आसा. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA रुडॉल्फ सांगता त्या प्रमाणे ते ट्रेडिंग बिझनस, ते बिझनस ताका आमी कंट्रोल करूं शकना, पण जे एक्सपोर्ट जो आहा गोंयचेंच नुस्तें न्हू जाल्यार जेन्ना नेबरींग स्टेटींतून सवाय गावता जाल्यार ते इम्पोर्ट करतात, आनी ते इम्पोर्ट केल्या उपरांत प्रोसेस केल्या उपरांत तो एक्सपोर्ट करपाचें सिस्टमूच सेपरेट आहा, ते आमी गव्हर्मेंट तेजेर कांय कंट्रोल करूं शकना. स्पीकर सर, कितें आसता ती सोसायटी जी आसता न्हू तांकां कंट्रोल करपाची चड गरज, कित्याक मिनिस्टरान तांकां सांगूंक जाय, कित्याक आतां तशेंच भायलें नुस्तें भितर येता न्हू आनी एक पाट प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता, कम एक पाट कितें फॉर्मेलिन येता आनी कितें येता, तेजेरी मातशें गरज आहा की तुवें FTAक सांगून कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय, कित्याक आमी गोंयकाराची लायफ ते गोंयकार त्रासान पडप उपकारना, ते पळयलां कितलेच आतां विडियोचेर गमन येता, आनी हे तर आतां कंट्रोल करीत FTAक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें की एक लिटमस पेपर वायता गमलें न्हू, तो अशें तर ओपन दरीत फार्मासीन, आनी कोणीय आतां सादो आमचो गोंयकार जर आतां ते घेवंक शकता की ₹30 ₹50 बाकी, आनी तर अशें नुस्त्याक केन्ना हें लायलें न्हू जाल्यार तांकां गमता. हेजेर कितें जातलें न्हू, भायले अशें नुस्तें जे प्रिजर्वेटिव्ह घालून येता न्हू ते बंद जातलें, ते चड आनी चड इम्पॉर्टंट आमच्या गोंयकारांक लागून इम्पॉर्टंट तुवें मातशें काम करचें, आनी हे एक्सपोर्ट जाता तेजेर कंट्रोल करचो. फॅक्टरींक वयता, मायज वयता, ताका कंट्रोल करीत न्हू तूं सोसायटीक बाय इन्स्ट्रक्शन दिता जाल्यार सगळें कंट्रोलार येतलें. ठीक आहे स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA सांगता प्रमाणे FTA जे आहा ते एक्टिव्ह आहा, फॉर्मली दे आर कन्सर्न अँड दे आर डुईंग देअर ड्युटी. आमचो विशय कसो आहा, जे फिशींग एक्टिविटी जी आहा ते फिशींग केल्या उपरांत जेटीर येयल्या उपरांत थंयसून जेन्ना भायर सरलो माल तो मार्केटाक गेलो की मार्केटान वचून आमी हें करना, ते कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा दे आर लुकींग आफ्टर दॅट. बिकॉज सर जेटीचेरूच नुस्तें एक्सपोर्ट जाता, जेटीचेरूच ट्रक येता आनी एका ट्रकान एक 9 टन 10 टन नुस्तें भायर वयता कमिशनाचेर, ₹1-2 ₹3 बाय एजंट कमिशन धरता आनी भायर वयता, आनी हेजेर कंट्रोल आसूंक जाय. हे मातशें कंट्रोल तुवें धरूंक जाय, कित्याक जाल्यार गोंयकारांक आमचें कितें जातलें नुस्तें तर आमचें भायर गेलें जाल्यार आमकां मागीर तें म्हारग खावचें पडटा, आनी तुका नुस्तें आतां हजारांच्या वयर जालेलें आहा, हें मातशें तुवें कंट्रोल हेजेर धरचो. Speaker sir, specifically pointed
जो तुगेलो उत्तर आहा तुगेलो रिप्लाय पट चोयल्यार इज अ क्लासिक केस ऑफ ब्युरोक्रेटीक हँड वॉशिंग. तूं हात धुयता पान पुसपाचो प्रयत्न जाता. हें कित्याक म्हणटा हांव आसा you are hiding behind the technicality that exports are governed by the Union Minister of Commerce through Marine Products Export Developmental Authority. What to get answer? It's because a significant portion of high value catch mostly goes to the export markets all across the country, out of the country. Anik tugelo tu answer dil te bashi sarkarak your claim that no uncontrolled export is happening in the state of Goa is false, first of all. It's because monitoring and capping is based on local availability. Available Zorito Nustia, local Lokangna. Do you have a system or would you propose to ensure ki je export jata ani Goenkarak? Poile Goenkarak made magi export jate. How kidak mutas because all Goa fishing sector pada. It seems to be operating on a model of catch here, export there. Inga catch kor and export kor. But because amaga desta ani Goans today have to pay the price. Today Goans have to pay the price. What we are witnessing is not a market failure, but it is a policy failure. Prashna ha ki what conditions, if any, are attached to the subsidies to the bodkaran start kelya. तेजेर कितें condition are given to fishing trawlers की and boat owners or traders की are you willing to mandate की हे subsidized beneficiary पयली गोंयकाराक जाय कित्याक खूब चर्चा जाली हेजेर नुस्त्याचेर बी कोणान प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन हाडे कितें जालें बट will Goans get subsidized fish हे म्हाका दिसता it's a policy decision that मुखेलमंत्री needs to take त्या इंजिनाचे दिसतू आय ते भाजी त्या इंजिनाचेर डिपेंड कोते तेंगे ज्युरिस्डिक्शन आहे ते इंजिन बरें जालें म्हणून पॉलिटिकल रिझोल्युशन जालें बरं ते बरें ते काँग्रेसाने सपोर्ट केला ते उलयना तू विरोध केला काली विरोध केला सपोर्ट केला की ते उलयनाका तू न्हिदलो उठलो मातशें तूं स्पीकर सर प्रश्न असो आहा की विल यू ब्रिंग इन सम पॉलिसी तू एज पर नाव यू कॅनॉट डू एनीथिंग सो एवरीवन गोंयकाराक शीतकोडी मुट्टे नुस्त्या मुट्टे पयले प्रश्न विचारले आणि गोंयकारान बांगडे पास खावपा मेळ्ळे हे पळ मोळसो चणक वेल्ल्यो बारीक नुस्तें खाता सगळे हे पळय हांव नुस्तें खायना रे हांव शाकाहारी हांव वेजिटेरियन सारको वेजिटेरियन सोडलें नुस्तें खावपाचें 2 वर्सां जालीं आतां स्पीकर सर प्रश्न असो आहा प्युअर वेज इसवण मोडसो हे सगळे लॉबस्टर सुंगटां हे गोंयकाराक मेळटले खावपाक येस when you are basically getting here from Goa and it is being exported and Goans cannot do it. What is the use of this when you are giving subsidies? Will you bring in a policy that Goan economy Goenkarak हे मेळटले मो सांग तूं मातशें स्पीकर सर जसे LOP सांगत्या प्रमाणे आमचे कडेन ती पॉलिसी ना पण हे फिशिंग एक्टिविटी ज्यो आहा रेडिओ ऑपरेशन बसून घ्या पॉलिसी ना तू हाडपाक शकता आन्सर करून मरे पॉलिसी ते हाडप मिनिस्टर आन्सर स्पीकर सर फिशिंग एक्टिविटी ज्यो आसता तांकां एक्झॅक्ट सक्सेस गावता गावना होय प्रश्न आसता अमूक बरें जावं वीक बरें मार्केटाक जाय तसलेंय गावता म्हणून बसून घेत पूण हेज्या प्रमाणे ते बरें भायर धाडटा जावं थोडे बांगडे बिंगडे जे आसता ते मार्केटाक पूण ते म्हाज्या हिशोबान खूब सवाय गावता 4-5 वर्सां पूण सांगपाचो तुवें केज फिशिंग म्हणटा कन्सेप्ट हाडलो आनी मागीर बंद जालें थोडे जाग्यार मेन म्हणटा दॅट वॉज एन ऑल्टरनेटीव टू गिव फिश एट सबसिडायज रेट व्हेरी सिंपल तो प्रयत्न तुम्ही पॉलिसी हाडले विल यू ब्रिंग द पॉलिसी येस और नो विल नॉट ब्रिंग दॅट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव गोवन्स फिश एट लेस रेट हे तू सांग बिकॉज सर सध्या श्रावण सुरू आहा हांवूय नुस्तें खायना श्रावणात ओके बट एक गजाल खरी आसा की गोंयकाराक फिश करी रायसा शिवाय जायना नुस्तें म्हणटा तें जायत आनी तें नुस्तें जाय म्हणून ह्या हावजान प्रत्येक फावटी नुस्तें ह्या विशयाचेर वेगवेगळे फावटी डिस्कशन येयलां फाटले फावटी तो झगडटालो की ताका सबसिडीज कित्याक दिना काय म्हणून आमी सबसिडी चालू केली दिवपाक आतां कंट्रोल हाड दिल्ल्यातून रायट आहा बिकॉज सर नुस्तें आहा तें 2 तरेन एक्सपोर्ट जाता एक डायरेक्टली फिश एक्सपोर्ट जाता एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन हांवें जी घेतला दुसरें प्रोसेस करून एक्सपोर्ट जाता
आणि प्रोसेस करूनय एक्सपोर्ट जाता ते नुस्तें विशेष करून गोंयांत जे खायना ताची तितू प्रोसेस हा तितू जायत मागीर दुसरें हा फॉर्मेलिन हा जायत तेचो नाका फ्रेश बसून फ्रेश घे. जे ट्रॉलर हाडटा आतां गोंयकार कोनाय ते उलयता मरे. गोंयकार बोट कोनाय त्यो गोवन बोट्स डोंट डू इट आनी ते कॅनान तूं टुना बिना ते नाका गोंयकार हायना ते सगळे खायना बस बस तू ते कॅन्ड टुना हायना तूं आमकां फकत एक आन्सर दी की तुवें सबसिडी दिले विल यू ब्रिंग अ पॉलिसी टू मेक शुअर गोवन्स गेट दीस फीश एट सबसिडायज रेट्स बिकॉज सगळ्यात तोच उलयता दुसरे वाटेंतल्यान ते प्रोसेस करून जे एक्सपोर्ट करता हांगासर पळय न्ही तेजेरूय तोच उलयता हांव उलयना मागीर ताजेरूय बी परत म्हणजे सबसिडीच्या विशयाचेर उलयता प्रोसेस करता तेजेरूय उलयता ते स्पीकर सर एक म्हणजे नो डावट एक गजाल खरी आसा की आमी पॉलिसी डिसिजन घेता इन फ्युचर गोंयकारांक कशा पद्दतीन सबसिडायज रेटीन नुस्तें मेळटलें आमचें डिपार्टमेंट आतां पर्यंत तांकां मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत जी व्हॅन दिवपाक जाय ज्यो स्मॉल गाडयो दिवपाक जाय सगळो सपोर्ट सातत्यान सरकार करीत आसा म्हणजे स्मॉल फिशरमॅन पासून तो व्हडलो सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो सबसिडीज व्हडली बोट घेवपाक सुद्दां सबसिडी जी आहा पळय ती दिता बट अजून पर्यंत आमी पॉलिसी फ्रेम करूंक ना की तेंच्यांनी नुस्तें कितलें ताका नुस्तें मेळ्ळें आनी ताचो कितल्या मोठ्या प्रमाणात ते गोंयकारांक कशें दिवपाचें ही पॉलिसी इन प्लेस ना बट ती इन लॉंग रन ही पॉलिसी जी आसा केन्ना हाडलो तूं पॉलिसी लॉंग रन श्री विजय हाडपा सोदनायस दिसता श्री विजय सरदेसाय पॉलिसी हाडपाना आतां दोन दिसांनी हे सेशन जातले मागीर 6 म्हयन्यान मेळटले येस बस बिकॉज सर 6 म्हयन्या भितरूच पॉलिसी हाडटा हांव डिसायड करता कितें पॉलिसी हाडपाची तेन्ना 6 म्हयन्या भितर कंट्रोल policy हाडपाक हाडटा. 6 म्हयन्यान हाडटा पॉलिसी स्पीकर सर एक 2023चो कन्सल्टन्सी रिपोर्ट हा एसोचॅम ग्रँड थॉर्टन म्हणटा ते कितें म्हणटात की गोंयांत कोल्ड चेन कॅपॅसिटी 24 फक्त युनिट आहा म्हळ्यार 92% आर इन प्रायवेट हँड्स बेसिकली कितें जालें सरकाराचो कंट्रोल कोल्ड चेनीचेर ना आयसाचेर ना आनी ताजे खातीर दे आर सेईंग दिस इज अ रिपोर्ट दॅट आय एम सायटींग दॅट दिस इज अ बॉटलनेक बिटवीन फूड प्रायसीस अँड लॉजिस्टिक्स हो इश्यू म्हणून बिकॉज जर हाजे खातीर आमी अशें एक निष्कर्श काडूंक शकता की रायझींग प्रायस ऑफ फीश इज ड्रिवन लेस बाय एक्सपोर्ट्स बट मोर बाय डिमांड फ्रॉम टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी सो हांगाचो डिमांड येता आनी कोल्ड चेन आमचे कडेन नात ज्यो भशेन आसूंक जाय ताजे खातीर हो जाता अशें म्हणून आमी निष्कर्श करूं येता ताजे खातीर एक म्हजो प्रश्न आहा सरकार कोल्ड चेन कॅपॅसिटी वाडोवपाक कितें करता कित्याक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना म्हणटा ती फक्त 2,80,00,000 रुपया दिता फॉर बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी विच इज इनसफिशियंट आता 6,40,00,000 तुम्ही फिशरीज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर फिशरीज अँड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड हो तुम्ही घेतला बी पण तो म्हाका नाका हे 2,80,00,000 फॉर अ कोल्ड चेन इज लेस सो हे तुम्ही वयल्या इंजिना कडेन करचे पडटले दुसरें परतो इश्यू येता फॉर्मेलिनाचो आनी फूड टेस्टिंगाचो आमी एक क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ताजे सुरेश प्रभू आसतना आमी हे घालपाचो फावंडेशनूय घाल्लें ते केन्ना तुम्ही फूड टेस्टिंग करतले आनी हे क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया म्हणटा ताजे प्रॉपर एडवान्स लॅब केन्ना येतले दोन प्रश्न आहा म्हणजे एक तूं कोल्ड चेनीचो आनी दुसरें इज अबाउट क्वॉलिटी कंट्रोल स्पीकर सर जे कोल्ड चेन म्हणटा पळय तो जो ते अमावंट आसा तो आमी स्टडी करून जे आमचे स्टेक होल्डर जे आहा तांकां प्रमोट करपाचो विचार करता आनी जो एक्स्ट्रा जो ह्या 2 कोटी म्हणटा तेच्या पेक्षा जास्ती मागून घेवपाची आमी प्रयत्न करता फातोर्डाच्या मार्केटान घालपाचो तेच घालपाचें पीडीएच्या हातून न्ही स्पीकर सर आमी पीडीएचो मार्केट जो आमी फातोर्डा बांदपाचो आहा ना पळय बांदपाचो आनी बांदला तो पयलीं आमी एक्झिस्टिंग मार्केटान घाले आता नव्या हातून तुम्ही मागूंक जाय तुम्ही ते वयर करूंक जाय तेन्ना सुरेश प्रभू गोंयकार आशिल्लो हो इश्यू तेन्ना घासतालो बिकॉज सर 2 गजाली म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया हांच्या वतीन जो टेस्टिंग लॅब घालप स्पेशली फॉर द नुस्तें तपासपा खातीर ओके तो ना कित्याक that is the entry point. चेन आमच्या एक्झिस्टिंग मार्केटात ती फॅसिलिटीज ही अवेलेबल करून दिवप हो सरकाराचो प्लॅन आसा आणि त्या एक्झिस्टिंग मार्केटान आमी कोल्ड चेन फॅसिलिटीज एटलीस्ट ना कोल्ड चेन सामकी लांब ती जो एक्झिस्टिंग मार्केटान करता पळय ते एक आयस मेकिंग युनिट फ्लेक्स म्हणटा ताका ती कोल्ड चेन न्ही कोल्ड चेन म्हणटा कितें की जे तुका नुस्तें सडनली मेळ्ळें चड मेळ्ळें कितें मेळ्ळें बारीक तुका सुंगटां मेळ्ळी सोलार ते काडून तूं आयसाक मारता आनी ते सेव करता आनी मागीर तूं बऱ्या प्रायसाक विकूंक शकता
ते जायना म्हणून ते फिश मिलाक वता ठीक आहे सर वता. हो गव्हर्मेंटा issue हा. कडल्याची सबसिडी आसात आणि प्रायव्हेटली कोण जर हितून इन्व्हेस्ट करूंक सोदता पळय न्ही ना प्रायव्हेट आज मेन पळय आयज म्हणटा तो कंट्रोल 92% प्रायव्हेट हँडान आहा गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना ताजेर सो तुमी ते घालूंक जाय कोल्ड चेन सरकाराची जावपाक जाय डबल इंजीन आहा जाल्यार ती हाडात तुमी वयल्यान स्कीम आसा पण हाडूंक जाय ना रे ती ठीक आहे सर आम्ही मॅक्झिमम आमचो प्रयत्न आसतलो की कोल्ड चेन सिस्टम ही गोंयांत सरकाराच्या वतीन सपोर्ट करून डेव्हलप सरकार करू हय, शकना PPP आमी करून. सपोर्ट करून डेव्हलप कशा पद्दतीत करू शकता तो सरकार सपोर्ट करून ती हाडटा आणि जेणे करून आमकां प्रायस कंट्रोल दवरपा खातीर तो उपयोगाक तुम्ही सिल्वा. फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी रुपया मोठे फेस्टिवल पोझिशन बसून घ्या इम्पॉर्टंट पॉइंट नाही, एकूच ते प्रत्येक- फिश फेस्टिवल करपाक 4 कोटी प्रत्येक फावटी इंटरव्यू झालो आमी असतो नुस्तेकारांकूच प्रमोट करता मरे मागीर तुका नुस्तेकारांक प्रमोट केलें गोंयकारां ते मेळ्ळेवन नुस्तें हावपा जाल्यार गोंयकार मरे 4 कोटी रुपया मोडून जे फिश फेस्टिवल करता पळय सालसे तितले जावपा शिरीपणा सालसे तितले गोंयकार सबसिडी दिल्या पळय न्ही तो सालसे तितलो जाय जाल्यार ताका सांग सालसेट म्हणजे गोंयकार मरे तो सालसेट गोंयकार न्हू म्हणटा म्हणटा 4 कोटी म्हणजे खर्च करूंक जायना तर स्पीकर सर एक टायम आहलो आमच्या गांवांनी येताले आनी नुस्त्या जाय रे म्हणटाले पण आयज टायम येयला मछली मागताय रे म्हणटाय आतां आमची स्टेट आहा ती सेकंड फीश कंज्यूम करता आफ्टर केरला कॅपिटल पूण आयज गव्हर्मेंटान कितें केलां फूड सेक्युरिटी लागून बिकॉज आमची मार्केट बांदलेले 75% पयलीं ऑक्युपायड जाताय भायले नुस्त्याचे आतां लोकल नुस्त्या थिंग कितकोन पावतले ते लोकल नुस्त्या थिंगा लुगार ना म्हण ते मिडल मॅन आहाय तेन्ना दिताय तेज्या सवाय दिताय आनी आयज मिडल मॅन आहाय ते सायन ग्रेस चालय हांव जाणा कित्याक जेन्ना फर्स्ट ट्रॉलर आमगे आंबेली हिंगा येयल्ली तेन्ना सेंट सबस्टँड म्हणून तेन्ना हांव जाणा कोण एजंट मिडल मॅन आसलो ते दिसता येयल्ले एक पोती घेवन आयज ते तेंचे इन्कम जाला 200 मिनिमम 200 करोड 1000 करोडांचेर पावलो आहाय सो आयज सिट्युएशन अशें एज पर माय नॉलेज 30% ट्रॉलर्स आहाय ते इंकपा आहाय आयज हिंगा देंवता पूण कर्नाटका महाराष्ट्रा हे वर्सा 100 बोट एक्स्ट्रा येताय ट्रॉलर्स पूण हिंगा 5 पासून येयल्यार म्हाका खबर ना स्पीकर सर आयज एक ह्याचो इन फायटींग जाता आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी मेकनायज फिशरमॅन बोटे आहाय ते उंदर तेंचे मदीं केस्तांव जाताय जरी जर प्रॉब्लम सॉल्व जाता जाल्यार नुस्त्याक सवाय जाता जाल्यार हे दोगांयकूय एकठांय हाडपा जाय आनी नुस्त्याक कितकोन मारपाचें कितकोन वाडोवपाचें ते बेस्ट पर्सन सांगपाक पयलीं कितकोन जातालें आतां कितकोन सो मुगे क्वेश्चन मिनिस्टराक एक मिटींग तुगे फूल डिपार्टमेंट अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक प्लस मेकनायज बोट ओनरांक घेवन एक मिटींग कोत्तलो आनी ती कोत्ता जाल्यार केन्ना कोत्तले स्पीकर सर जे आमचे आमदार सांगता ते ट्रेडिंग बिझनस आणि बिझनस मेथड ते चलता ते जे पळय ट्रेडर्स आहा आणि ट्रॉलर ओनर आहा हे कंप्लीट दोन डिफरंट हे आतां जेन्ना जे ट्रेडर्स पयशे दिता बोटवाल्यांक ते गरजेक दिता आनी तेजो ऑब्वियसली तो ट्रेडर तेजो बेनिफीट घेतलोच पूण एक मिनिट आन्सर सांगून आमी कितें जाता की आमी मॅक्झिमम सपोर्ट जो आहा तो ट्रॉलर ओनरांक दिवपाक जाय ट्रेडिशनलाक दिवपाक जाय आतां ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलर ओनर ही एक जावन उलयताले कारण ट्रेडरांक आमी बसोवंक शकना आमच्या हितून कोण येता आमच्या हितून येता ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी ट्रॉलर ओनर ह्या दोगांयकूय हाडून तेंची कितें डिफिकल्टी आहा दॅट वी कॅन सॉल्व म्हाका एश्युरन्स दी मातसो म्हाका एश्युरन्स जाय तूं तें केन्ना एक दीस बसयतलो एक आख्खी डिपार्टमेंट तेंगे प्रॉब्लम स्पीकर सर आमदार सांगता त्या प्रमाणे कॉम्प्लिकेशन आहा पळय ते तेज्यात हेजेर कॉम्प्लिकेशन आमचे ना ते ट्रॉलर ओनर कॉम्प्लिकेशन ट्रॉलर ओनर आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन स्पीकर सर उलोवंक दी म्हाका कंप्लीट करू त्यांनी हे पळय जर तूं समज इनिशिएटीव घेतले हांवूय तांकां सांगता तूं आनी हांव बसया आनी आमचे मेन ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाय थिंग फिशिंग जाता सर पयलीं ते जेट्टीर ते सदांच ते ट्रेनिंग हॉल बांदूंक सोदतात तेच फिशरमॅन ऑब्जेक्शन हाडटात तेच बंद करतात थंय एसोसिएशन आहा आनी थंय कंप्लेन तेंच्या भितरूच बरें हें जायना तेन्ना आमी गव्हर्मेंट
सदांच स्टेक होल्डराक मिनिस्टर समजना म्हाका जाय ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे रांपोड बी मारताय तेंगे डिफिकल्टी आहाय प्लस हे आमगे मेकनायज बोट तेक एकठांय करपा जाय हांव सोल्युशन काडपा जाय सांग स्पीकर सर ताका जाय जाल्यार न्ही एकदां हांव मिनिस्टर सांगता ते सगळ्यांचे ट्रेडिशनल आनी ट्रॉलरवाले एक मिटींग आपयता तूंय लिस्ट दी आमी एकदां आपया आणि विषय रिझॉल्व करता काय हरकत ना स्पीकर सर करता सीएम आणि मिनिस्टर स्पीकर सर हे प्रॉब्लेम कितें जाता सुंगट हाडली न्हू 4 टन सुंगट पडली सोलारा सुंगट पडली ती 4 टन सुंगट प्रिजर्व करपाक 7-8 वरां थिंग आमचे आयस ना आणि आयस ना म्हणटरी कोणूय मिडल मॅन येता आणि तो घेवन वयता सुंगट 100 रुपये पर किलो दॅट मिडल मॅन इज नॉट अ गोवन पर्सन बिकॉज ही हॅज टू पे आतां हिंग कितें जावपा जाय तुमी एक प्लॅटफॉर्म मिटींग केलें म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना मिटींग करूंक जाय यू नीड अ प्लॅटफॉर्म बायर अँड सेलर फिशरमॅन अँड बायर फॅक्टरी कोणाको आहाय तो बायर मिडल मॅन फिशरमॅनाको घेता आनी बायरा हिंग किता तो ते मिडल मॅना आउट करपाक बायर आनी फिशरमॅनाचो प्लॅटफॉर्म हे तूं याद करपाक जाय म्हणजे गोंयांत आतां कितले जाण बायर आहाय फॅक्टरी आहले तांकां आनी फिशरमॅनाक एक प्लॅटफॉर्म सो एनीबडी कॅन डील विथ एनी बायर सो मिडल मॅन नाक मागीर मिडल मॅन पयशे कोता 100 रुपया 1 किलो सोलारा घेता आणि तो 150 रुपये 160 इंकिता 50 रुपीज सो दॅट इज द बिग प्रॉफिट आणि ते फिशरमॅना मेळपा जाता गरज ना हे मिडलमॅना हे करपाक आणि मिडलमॅन गोंयकार ना कित्याक यू हॅव टू इनवेस्ट 100 टन सुंगट जर घेवपा जाय बाणालसून सगळे आमगे फिशरमॅना कडेन जाल्यार 100 टना पयशे दिवपा नाका तांकां क्रेडीट जाल्यार क्रेडीट करून सो दीस प्लॅटफॉर्म तुवें मातशें करपा जाय कित्याक हिंग असेंब्ली येयल्यार जे आमगेले सोलार प्रॉन्स ते आमकां 150 रुपया मेळटाले 2022 आज 250 रुपये जालो मार्केटांत लोकलांत सो ते कित्याक जाता बिकॉज ऑफ दीस एंटायर मेकॅनिझम फेलियर सो आय थिंक हे दार्यार घालपाक गरज स्पीकर सर आमदार वेंजीन सांगल्या प्रमाणे आमी ते कशें सॉल्व करपाक जाय सीएमान सांगल्या प्रमाणे ते ट्रॉलर तांकां बसयता आनी हेंच्या बरोबर बसोन वील फायंड अ वे आउट आसा हो पयलू आमी इश्यू काडलो ट्रॉलराचो जो डिझल सबसिडी आसा कितलेशे ट्रॉलर बंद पडटा सो तेंची डिझल सबसिडी आसा ती बंद केल्या आणि त्या कारणाक लागून स्पीकर सर असो इश्यू जाता सीएमान सांगला की आपण मिटींग घेतले म्हणून दुसरो जो विशय आसा तो विशय जो आसा तो सबसिडायज व्हॅन्स ज्यो आउट केल्ल्यो आता त्यो बंद जाल्या तुम्ही सबसिडायज व्हॅन केल्ल्यो आता थोडेच चालू आसा स्पीकर सर त्या बाबतींत हांव आमदाराक रिक्वेस्ट करता आतां 50,000 डेपॉझिट दवरून आमी ई रिक्षा दिता तेणे आपल्या मतदारसंघात 1-2 जाय जाल्यार एप्लाय बायक बीन दिता पळय ती आमची ऑलरेडी नुस्तेकारांनी घेतली नाही ई रिक्षा घेतली हांव स्पेसिफिकली कितें म्हणटा जो गव्हर्नमेंटाच्या थ्रू ग्रुपाक लागून व्हेकल येताल्यो सबसिडायज व्हेकल तुमच्या स्किमांतली सबसिडायज व्हेकल जो तुमाक एनओसी बाजारात सीएसआराचेर फिशरीज डिपार्टमेंट तुका कोल्ड स्टोरेज बांधून दिता स्पीकर सर त्या मांडावर तुमाक एनओसी दी आय विल गेट वेंजी वेगात फिशरमॅन कुड इन्वेस्ट वेंजी वेगात बसून घ्या एक प्रोक्युअर तुम्हीच करून दिता नुस्तें तुमकां खबर आसा आयकून घे प्रोक्युअर करून आयकून घे आता ते जायना वेशॉप ऐकून घे प्रश्न विचारता स्पीकर सर आमदार जे सांगता त्यो व्हॅनी आदी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीन ते दिल्ल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सोसायटींक बीन ती स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आतां ना आतां ही नवी स्कीम दिल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान ई रिक्षा फक्त 50,000 सेक्युरिटी डेपॉझिट आनी रेंट आहा पळय म्हयन्याक ते दिवपाचें ताका फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दिता पण प्रोक्युअर करपाक प्रॉब्लेम जाता नुस्तें प्रॉब्लेम दिलाय लोगो येस येस काट्यापासून फ्रेश घेवपाक गेल्यार 500 रुपया सारखे नारी शक्ती खबर आहा स्पीकर सर एलईडी फिशिंग इज वन ऑफ द मेजर कॉज द बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशिंग आता तुम्ही ड्रोनूय घेतल्या हे ड्रोन घेऊन बसून म्हाका कळोंक जाय तुम्ही कितले हे बुल ट्रॉलर ना जाल्यार ते एलईडी फिशिंग करता तांकां कॉन्फिस्केट करून कितले हे केले ते बिकॉज बुल ट्रॉलिंग एलईडी फिशिंग करून बारीक पासून जीव हा तो कवर करता हाऊ विल आवर फ्युचर it is only going to fish is only going to get expensive day by day if we allow this LED fishing, if we allow this bull trawling to go on and on. So I think the department has to be very serious to आता ड्रोन येयला म्हणटा ड्रोनाची गरजूच ना विचार रावल्यार ते कितले LED फिशिंग जाता ते लायट दिसता सारखे सगळ्या लोकांक दिसता सो तुवें आता ड्रोनूय हाडला म्हणटा कितले तुवें कॉन्फिस्केट केले आनी
कॉन्फिस्केट करून व्हॉट इज द पनिशमेंट व्हॉट यू हॅव Yes. बिकॉज सर आम्ही डिपार्टमेंटान हे पयलीं सगळी स्टडी करून आम्ही आता मेकॅनिझम केला कोस्ट गार्ड कोस्टल पुलीस आणि आमचे डिपार्टमेंट प्लस ड्रोन सर्वेलन्स धरून ह्या वर्सा मॅक्झिमम जावचें ना हे हांव हावजान सांगूंक सोदता की वी वील सी दॅट नो बुल ट्रॉलिंग एंड एलईडी वील टेक प्लेस. श्री दिगंबर कामत. नुस्तेंच सोंपना गाडयो सबसिडायज रेटान दिवपाच्यो आनी मडगांव बिडगांव त्या वटेन आसताली मार्केटाक बी येताली रावताली आनी बरो रिस्पॉन्स मेळटालो सगळें नुस्तें फाट आतां सगळ्यो गाडयो बंद जाल्यो सगळ्यो चालू मडगांवान कोण चलयना ते आतां कित्याक मडगांव चालू करना मडगांव मेन लोक घेयना तूं कोण घेवपाचो जाल्यार धाड तेच्या कडेन मडगांव आता परत आम्ही नव्यान दिता तूं आतां कोण आल्या आता पण काय बरं, तुम्ही पैसे सोदता तांचे कडल्यान 50,000 फक्त. नाही तो नवो भुरगो आसा पळय काम करपाक सोदता 50,000 फक्त सेक्युरिटी डेपोजिट तुम्ही गाड्यान दिया मरे नाही अप्लाय करिना जाल्यार कितें करूं अप्लाय करा नाही नाही तुम्ही आयज दिलं आयज एप्लिकेशन केलं 8 दिसा भितर तुम्ही नवी गाडी दिता आमी. फाल्यां गाडी मेळटली. 8 दिसा भितर 4 दिसांनी सुद्दां दिवं येता फॉर्मेलिटी करूंक जाय कंप्लीट. Yes. Start question number 2. Sri Carlos Ferreira, Iria Alemão, Alden de Costa. Honorable 2C. 2C. Because the answer as per computer sheet supplied the house. जॉईंट आतो येत मरे तुका हय हय जॉईंट आतो विजया बरोबर Honorable Speaker. असो रे तूं पयलीं येतलो जॉईंट आतो विजय पयलीं Joint. Honorable Speaker, former Union Minister Suresh Prabhun सांगलोलें ते कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचे गांवांचे काडून जाय म्हणून सगळे हांसपा लागले आनी जोक्स करताले मागीर हांव मेळ्ळो तेन्ना बासोरात चलोन वयता तेन्ना ते म्हाका सांगलां कितें ते कॉन्सेप्ट ऑफ कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी म्हणलें आमचे गांव आहा ते अर्बन जातले आनी अर्बन म्हणल्यार मागीर आमचे गोंयाचे गांव आहा ते कावर जातले. So I believe that this urbanization will change the nature and character of our villages, and there will be a major shift in a demographic pattern. Our character of the villages and its soul will be lost. Right now we are facing problems about road, we are also having problems relating to spaces, and we are having problems relating to water. And now with the regulations which you are bringing, you are reducing even the time frames of panchayat to decide whether they will not even have time to go for inspections and all that, and this will be a major problem which they will face. So I have to my first question which I want to put, you have given me the answers by saying that the village panchayats have not carrying out any demographic or the carrying capacity has not been carried out, but at the end of the day it is by your directions they are bound to carry out the, approve them and give them the construction licenses. Now, what can you make amendment in the law so as to make this mandatory, so as to ease the burden of the locals who are residing, so that the carrying capacity can be analyzed, and in the context of the Gram Sabhas, I'm not talking of single units, I'm not talking of a few units, but when it comes to multiple units, large units, what we call mega projects or these big gated colonies which come, which change the democratic pattern, which are now invading my constituency. Already it is now in other parts of the coastal areas of Bardez and other places in Salsette have already come, especially the coastal belts, where you have huge villas like 90 villas or flats and all which are coming. What kind of an assurance can you give as to do this? My first question. Because I think what the Honorable Member Carlos Ferreira is asking, Spashpade, very clearly the answer has been given in my written answer. But I also appreciate his concern that the demographic entire thing is, demography is going to change. You are going to have unabated development in villages everywhere in Goa where we used to not see any development. हांव तेका मुद्दम सांगपाक सोदता. Today also as you move in entire Goa, it becomes very difficult to distinguish between a rural area and an urban area. That's why a new term also is being used, calling it true urban. Which is rural, which is urban, you cannot make out. Speaker sir,
But as far as what he's implying or saying, the projects that are coming up, panchayats do not have the mechanism to judge the carrying capacity of a village. Normally what happens, the normal procedure which you must be knowing, the plans get passed by the town and country planning department and or the PDAs and other agencies, they come for only grant of license to the panchayat. That is our role. Now in spite of that, what happens sometimes is, in villages obviously they call now the term mega project is there, and rightly so. In some cases people object, but a objection yeta tenna gram sabha म्हणून असता, everybody gathers there, they create objection and they have in some cases even stop projects. It's after long time, after certain corrections are made, where it goes to those particular respective department, and again it comes perhaps to the panchayat and then they clear it. This is the mechanism. But as your question says, carrying capacity judge करून दिवपाचे काय ना ते ना. आमकडे एकूच mechanism हा पंचायतीन, and that mechanism, because it is grassroots democracy, it is the people who decide in the Gram Sabha. Oh, amka project naka. In some cases they have managed to stop also, which you have seen. There is a little bit of confusion now because of, you know, the factors. So people don't know which project will come up, which project will not come up also. There is a certain uncertainty. So as against that uncertainty, the panchayats can do very little. All they can do is the people in that village can come together and think. I'll give you one classic example. A 5-star hotel right in the heart of city, Marriott, what has come. The road, is it a broad road enough for a 5-star hotel? But it came up, no? Just one example I am giving. Like that there are umpteen examples. In the villages also developments have come up, tall buildings have come up. That's why I am saying it is a rural urban area. Can you stop development per se? Because there is demand, people are building. Today population is rising in every village. Our own Goans also are building. It's not that only outside people are coming. And ultimately who sells the land to the other outside people? It's our Goans only. So there has to be a rethink of sorts of everyone concerned, whether we are going to allow Goa with unabated development. Don't blame only the panchayats. Panchayats have a limited role to play, and that they are playing already through the Gram Sabhas as well as the panchayat bodies which decide. Kite jai, kite na, te panchayat decide karta. Honourable Speaker, I appreciate the concerns of the Honourable Minister and the government in this regard, and recognizing the issues which arise out of this carrying capacity failure to assess. But our specific, my pointed question is, Poile, you have a 2012 opinion of the Learned Advocate General which was given, and the Director of Panchayat says that the Gram Sabha cannot take decisions on construction licenses, and that is being followed in letter and spirit. If the Panchayat rejects, now you are giving an appeal to the BDO or to the Deputy Director, who will override the Panchayat and say you'll have to give, because if the town planning parameters are met, they have to give. So there's no option. Now, in this background, when the Panchayats are virtually becoming like post offices, virtually like post office, because if TCP clearance is there, they are bound to give it, unless they find some discrepancy on title or some road issue which is not available. Otherwise, the rest they are bound to put a stamp and give it. Our specific question is, what way can you, as a Panchayat Minister, permit the amendment of the Panchayat Raj Act to take these factors into consideration, which can be considered by a Panchayat when giving the construction license? Speaker, sir, Honorable Carlos Ferreira is a learned advocate. I cannot amend the Panchayati Raj in such a way, things what have been cleared by other departments. As he says, yes, it is like a post office only. But they nevertheless hold the projects. And you know the reasons why in certain panchayats, certain huge projects are being held up. And only after certain things happen, they get cleared. You and I know it, the entire house knows it. I don't want to say that in the house, but as against that background, Speaker sir, जे already आमका proposal clear जावन येता, PDN आसून दी, बाकीचे permission, environmental clearance आसून दी, बाकीचे आसून दी, पंचायत कशे आडायतले? Can I get a law to obstruct that? As you rightly say, Gram Sabha may say we don't want, but that does not mean to say Gram Sabha can stop it. Then they go in appeal, they have to give the decision which is legally correct, and then the projects come up. But
In the bargain, one good thing happens, certain things which would have been worse for the village get corrected by itself. That has been happening. It's not that Gram Sabha exercises or the opinion of the people is completely discounted. No, it is not so. Their opinion also ultimately is taken into consideration. Like if there is no proper road, then they try to widen the road. There are certain amenities which are not there, they try to give the amenities. It is like that. Speaker sir, एक आम्ही realize जावपाक जाय, development per se stop करपाक जायना. आता डेव्हलपमेंट येता तेन्ना येस तांकां उदक जाय पडटा, तांकां लायट जाय पडटा, ते बाकीचे अवेलेबिलिटी दिता. इट इज वेदर द चिकन केम फर्स्ट और द एग केम फर्स्ट. डेव्हलपमेंट जाले म्हणटच ऑटोमॅटिक थिंगा ट्रान्सफॉर्मर येता, व्हडल्यो लायन्यो येता, कॅपॅसिटी सबस्टेशन येता, रस्ते रूंद जाता. That comes afterwards, subsequently it happens. So this is a exercise which is always going to be continuous. And Goa that way is the most preferred destination, not only by tourists, of having second homes now. That's why people have now started to move in the interiors. You realize that, you and I realize that, but what can you do? We are in the Union of India, we sometimes fail to realize that. See, I think Honorable Minister has not perfectly understood what I am trying to say. When the town planning decides, the town planning looks at it from a planning point of view, whether your plot size, whether your zone is correct, whether this permissible development is permissible, but it's not concerned about the impact on the village. Please understand this. This can be only looked at by a panchayat, and if you don't have the provision, that's what I'm trying to say. The provision does not exist, you acknowledge it. And each department will give, subject to availability, build a swimming pool, get water. Do you know whether they get the water by tanks? They're getting water from our drinking water they're putting in it. So my thing is, at least to that extent, where the village panchayat can decide on this need for this carrying capacity, which they can make an assessment, at least to enable. Otherwise, you have no jurisdiction, you have no statutory power, because unless the statute is amended, you don't give them power. If you can't allow the village panchayat to do it, why can the government not carry out such exercise using experts? Because I know, आमचे गांवांचे पोंबुरपा ओलावली, आमचे आल्दोना, उकसाई, मोयरा आणि बास्तोरा हे 100 गांव आमचे आहात ते नॅशनला 100 पंचायत आसात ते. हांव कोंकणीन कित्याक सांगता, दुसरे आयकतले आनी म्हणटले मागीर अरे हे बरे आहात म्हणून येतले गोंयांत, म्हाका नाका. म्हूण if you are having this kind of a situation which is erupting across the villages, and I think need is, and you are recognizing that people are coming for second homes, not it is coming for necessity of a home, as a second luxury home. So, and at the cost of us who live over here. And very often these luxury homes, second homes are being used as rent back or whatever, on these B&B and whatever those kind of things. So, Airbnb. So, no, Airbnb is a company. There's a bread and breakfast that is under the tourism department. So there are two differences on that. So my thing is, at the cost of us who are already there, we suffer with this kind of development which keeps coming. Uncontrolled, I use this word. So at least that is the demand. If you can't make an amendment, at least why don't you make a provision for the government to carry out the carrying capacity in each of these villages? Speaker sir, as I understand, and if it is the consensus of the House, what the Honorable Member is simply suggesting is, try to have a mechanism wherein the burden of clearing the project after it is cleared by other departments should not fall entirely on the panchayat. There should be a mechanism which the mega projects, for example, the projects which will alter the availability of basic amenities like electricity, water supply, sewage, drainage, all this. Final decision. Then a committee, Speaker sir, a committee can be formed and then it can be referred to the government, and only when this particular committee clears, then only that can be allowed. If you are suggesting No. that, then there is no other mechanism that can be You worked can't out. allow Then committee tomorrow- and external, You are I don't suggesting want that that, in committee. effect, you are suggesting that, because No, what I'm will not happen asking by for that? committee. I'm Tomorrow saying panchayat will you say, are we are encroaching upon their of right. constitutional powers of a panchayat. Panchayat is today not a statutory body but a constitutional body. Yeah. So you can't put a committee to sit over and abdicate and take away the powers of a panchayat. They can't do it. I'm saying empower the panchayat. I'm not saying take it away. Because sir, then I'll ask him, just 1 minute. Yeah. And I'll ask him a simple question. What is the way to do it? I'm asking you. You There's amend no the way you can statute. do it. I will give you the wordings.
No, then what is the way to do it? I will give you, I'll give the Tell wording, me the mechanism. you make an I assurance, will I'll give you adopt the that wordings, I'll give you a mechanism. suggestion. If it is for betterment of the village, protection, we are also, this government also is for protection Definitely, of the that's why I villages and the appreciated local your goikas. response. I Yes, respect the goikas village to right protect korpa jai. Sang kidem, Yes. I'm asking you therefore. I'll give you the Making a amendment, point will I'll not give you the help. suggestion, I don't have a problem. बिकॉज सर मंत्र्यान आतां सांगला की ग्राम सभा म्हणटा त्यो रिझोल्युशनां घेतात केन्ना केन्ना प्रोजेक्ट हाडायता तूं ग्राम सभेक रिकॉग्नायज करता इन द रिसंट पास्ट 4th May 2025 नुवें 19th May 2025 बाणावले 27th June 2025 करमळे 19th January 2025 चोडणा हे आतां ग्राम सभा रिझोल्युशनचा स्पेसिफिक asking for to carry out a capacity study, carrying capacity study. ते कितें म्हणटात की कोणे तरी carrying capacity ची study करची. As you say, the panchayat is not equipped to do this carrying capacity study. So they are taking a resolution and they want the government to carry out this carrying capacity. In addition, honorable colleague has mentioned Suresh Prabhu's name, who also advises honorable chief minister. So the point is, you know that there is huge influx. There is a strain on our resources and therefore a carrying capacity study is required. My simple question is, as a representative of the cabinet answering this question, is the government wanting to carry out a carrying capacity study? Speaker sir, since this has emerged in a very strong manner, the government will work on a sort of mechanism wherein we can perhaps consider as guidelines to the panchayat what is according to the carrying capacity or according to the number of people living in the villages, what is the strata, whether there are Kazan lands, whether there are fields, what can be permissions can be given or not to be given. We can work out some guidelines working on the carrying हांव capacity. सादे कोंकणीन सांगता आतां हांव म्हणटा की कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जावची म्हणून ग्रामसभा मागता पंचायतीच्यान ते करपाक तांचे कडेन रिसोर्सीस ना आनी तांचे कडेन नो हाव ना सरकार ती कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करूंक सोदता गायडलायन्स न्ही कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी म्हळ्यार कितें हें जर तूं प्रश्न विचारता हांव तुका फुडें सांगता पूण कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी मंत्र्याक खबर आसतली ही तुमी करपाक तयारी तुमची आसा वो ना हो म्हाका सादो येस ऑर नो क्वेश्चन जाय स्पीकर सर, हांव मान्य करता जे मान्य सुरेश प्रभूनी उलयल्ले ते सारखे. आमी डेव्हलपमेंट आमकां जाय, गोंय आमकां फुडें गेल्लें जाय, कशें वयतलें, कितले पुसान आमी एलाव करतले आनी ते हितून तरी कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करपा जाय. हितून दुसरेय डिपार्टमेंट इन्वॉल्व जातले. हांव म्हाजे डिपार्टमेंटाचो मूव करून बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटा इन्वॉल्व करून वी विल वर्क आउट ट्राय टू वर्क आउट अ मेकॅनिझम to work out the carrying capacity of every village in Goa for that matter. It's not a bad idea. स्पीकर सर सरकार एक्नॉलेज करता की मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हळ्यार MRF इन्फ्रास्ट्रक्चर इन मोस्ट गोवन विलेजीस is either grossly inadequate or already overwhelmed. हांव तुका फॅक्ट सांगता स्पीकर सर 20 out of 30 villages in Salchet, 10 out of 11 in Kepping, 10 out of 33 in Bardes. Key growth hubs like in Tiswadi like Azosi, Mandur, Bamboli, Kurka, Neura, Kumarjiva. These are all lacking basic wet waste management facilities. Now this waste is going to be created by people who are going to come there, going to stay there, make second homes, build hotels, whatever. Speaker sir, in Majorda, for example, an MRF has been built on a questionable land. कोण हाडून काडल्यात बांदले 18K sectionाचेर construction केले. 90% of the villages do not have any mechanism to handle sanitary waste beds. This is a study that is showing. So basically our waste management infrastructure in rural areas is falling apart. This is a fact. I am giving you as a fact. Speaker sir, आता town planning कशें approval दिता हे आमकां सगळें खबर आहा. Town planning will go as Kalu says from planning point of view. They'll say as per the regional plan, this is the FAR, this is the width of the road, that is everything. Now this is beyond that, because even the people who conceptualized the regional plan 2021 didn't expect that you will have a government like this, which will make cities out of villages. Yes. And call them rural urban. 1 minute, speaker. 1 minute, question galta. So, हांव आतां मागता
तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा, does the panchayat or any authority actually study the traffic load and the road capacity before granting permission for mega projects? येदेशे रस्त्यार चड करून आमी कांदोळी, कलंगूट थंय पळयतात, येदोसो रस्तो आनी 5 स्टार हॉटेल भितर 500 रूम. Yes, स्पीकर सर, ट्रॅफिक लोड तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा आनी पंचायत मिनिस्टर आहा. ट्रॅफिक लोड आनी रोड कॅपॅसिटी हाजेर कितें स्टडी जाता मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव्ह करचे पयलीं, आनी जायना जाल्यार तूं करपाक तयार आहा? स्पीकर सर, हांवें सुरवातेकूच सांगला इन माय ओपनिंग रिमार्क्स, गोंयान पळयल्या 5 स्टार हॉटेल आसा, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा, रस्ते सारके ओशीर आसा. आनी wrong there, they can't build like that. one minute, no, let me finish, I am on my legs. स्पीकर सर, आनी ते इवन रूंद करपाक शक्यच ना, ती घरां कितें डेमोलिश करतले. आमी आख्खे गोंयानूय हांव जेन्ना भोंवता तेन्ना आय गेट सरप्रायज, आनी लोकांनी कितें केलां, आपली दुर्गां काडपा आनी भायर येयला आपले दुरीक काडून, म्हणजे 2 गाडयो सुद्दां क्रॉस जायना. ही स्थिती आख्खे गोंयान आसा. तरी आसतना आमी कितें पळयतात, थिंगाच आमच्या गोंयकारांनीय बांदला आनी दुसऱ्याय लोकांनी बांदला व्हडली व्हडली हॉटेलां, तीच गाडयो क्रॉस करपाक एकदां केस्तांव सुद्दां जाता. बट दिस इज द स्टेट ऑफ अफेअर्स. नाव कॅरिंग कॅपॅसिटी इज समथींग which we have to work out, we have to do a study. It involves also other departments. I'll request Honorable Chief Minister also that we will work on this so that there is a one minute, so that there is a definite plan. Because sir, Now, as far as roads are concerned, and he's saying traffic plan, as Tode village the other day it's good. I think Honorable Minister, just one thing, you spoke charges specifically on the Speaker, sir, when my flow of thought goes, because sir, no, you spoke, I'll just specifically ask you. अरे बसून घ्या बरं, मंत्री टाइम दिता बसून घ्या. दोन भविष्य ना निलेश काब्राल जे घातलेले 2C तेका आन्सर कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ विलेजीस, हांव मंत्र्याचे नदर हाडूंक सोदता. तेणी आन्सर दिला हितू भितर काकोरा केपे जे TCPन तुमकां आन्सर दिला, तुवें शॉर्टकट केला आनी धाडला आन्सर. काकोरा केपे पंचायत ना स्पीकर सर, इट इज अ विलेज पंचायत, विलेज CCMC, कुचरा काकोरा municipality. How can you answer in panchayat this question when you have there? You don't check your answer, Speaker sir. Speaker sir, हो problem कितें आसा Speaker sir? Because Speaker sir, TCP is considering Kakora also as part of a village panchayat because their affairs are not as per CCMC. So goal wala Speaker sir. Even honorable minister answered, his answer, my question to him is very simple. In his answer, what he has given, he has made Kandoli, Kalangud, here they all project. Whether you will consider such panchayats in future to be converted into a municipality, because panchayats are much bigger than the municipality now, Speaker sir. What is that role which you are going to define? Whether this will remain as a panchayat, whether that will remain as a municipality? How are you going to work on the mechanism on this? Because from your answer, if you go to your answer, you will find everything in Kandoli and Kalangud, Speaker sir. So that is my question is, what is the role you will find out? Whether this will remain as a panchayat or whether this has to be removed as a panchayat and classified as a corporation or municipality? Because sir, we'll ask you one no, एक आन्सर कर तू आम्ही प्रश्न विचारला No, Speaker sir, I will look into this specific query what he has raised. Okay, I will look into that. Yes, Vegas. एकूच नदरे हाडू सोदिता. मंत्री म्हणटा की ग्राम सभा आणि पंचायत आर द टूल्स वेर यू कॅन ऑब्जेक्ट एंड वेन कॅरिंग कॅपॅसिटी कम्स. तुगे सरकार आयकोता ग्राम सभा नाक मुळे पंचायतीन नाक मुळे हांव चार्ज कोता. स्पेशली तुमगे ग्राम सभागे रेझोल्युशन आसतना पंचायतीन ना म्हणून आसतना CRZ ना म्हणून आसतना हे तरी पूण आसतना तुम्ही IPB प्रमोशन बोर्डा अंडर तुम्ही जमीन पास कोताय प्रोजेक्ट हाडपाक. specific when panchayat is saying they do not want, when gram sabha is saying we do not want, on the basis of carrying capacity, and it goes to the BDO. What will the BDO give an answer? What is the answer your BDO should give? Because तुका सध्या काय ना carrying capacity म्हणून definition तुगे पंचायत राज एक्टा ना. So जेन्ना पंचायत आणि ग्राम सभा दोगांय रेझोल्युशन काढून धाडटा की based on carrying capacity. Carrying capacity means my road infrastructure is not there, my electricity 24 hours is not there, my water 24 hours is not there. ह्यो सगळ्यो वस्तू सिवेज सारखं ना, वेट गार्बेज कलेक्शन ना, हे सगळे मुगे गावा वाड्यान ना आसतो
तोंडा आपण हे ओपोज करता तुगे व्हिडिओ घे बसून आन्सर घे आसतलो बसून घे Speaker sir, I think he is jumbling everything together, but still I will answer him. Garbage पडोवपाक Goa Waste Management Corporation आसा number 1. SBM program आसा SBM 1 जावन 2 जावन SBM 3 जालो. MRF sheds आहा. Okay, मान्य थोडे मेंबरांनी सांगला थोडे कडेन सारखे चलना mechanism. See, एक साइडी म्हणटा no, they are under constitution, they are local self-governing bodies. So it is up to them to make all this work. Government gives them the equipment. I have been fighting ONM, operation and maintenance, तांकां आमी काय funds दिना. आता आमी तांकां सांगिल्लें आसा. They are not answering you. Under 14th and 15th Finance Commission, जे funds आसा, ते use करा to maintain your garbage, to work a mechanism. He is not answering you. Sewage system, Come on, answer करा. everything. दुसरे आय मुळे केन्ना गांवांत जालना हो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी question altogether. Sir, He is video also किती answer दिलो? bringing projects cleared by IPB. Yes. Once IPB clears certain projects, how can the video give a decision against what decision has been cleared by higher authority? I'll be very specific. See, व्हेरी स्पेसिफिक there is- व्हिडिओ बरे गेलो एक प्रोजेक्ट जेन्ना गांवांत इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार ना कोणागेलो गुन्यांव जावं तो तुगे व्हिडिओ किती म्हणून आन्सर दितलो हाऊ विल दे गो बॅक व्हॉट इज द आन्सर दे वांट Okay, specific question now. Carrying capacity, you know the definition. What is the definition of carrying capacity? I'll just read the स्पेसिफिक definition. विचारा ना Carrying capacity refers to the maximum population size of a species that a specific environment can sustainably support given the available resources like food, water, shelter and space. It represents the point where population growth slows down. And that's because here carrying capacity, म्हाका दिसता हेजेर बाब रोहन काउंटीन announce केला budgetan that your jet SCM, National Center for Sustainable Coastal Management, they are doing a carrying capacity only on the beach carrying capacity, only on beach. Now everyone has said, तुमचे प्रश्न सर main कोट हांव केलो आहा ते मी करपा मुखार प्रयत्न केला आता तुमचे प्रश्न जे आमी लास्ट टाइम एक कॉलिंग अटेन्शन हाडले वायनाड जे पड जाला प्रोफेसर गडगील हेने हो रिपोर्ट दिला ते गोंय जावपा ना पूण कित गॅरंटी आहा Yes. आनी मागीर हेजेर कॅप्टन हो जो आहा कॅप्टनान उब रावा माझी कॅप्टनान आन्सर दिवपाचो तो कॅप्टन ना तो तिसरो आहा तू कॅप्टन तुवें दिवपा जायो बिकॉज आज ना will the government my specific question to the government will you engage expert agencies because most of the gram sabhas you have power gram sabhas object but then some very selectively you select but majorly people do not want today the high court is monitoring MRFs how many MRFs do we have then the high court intervenes and stops the permission any construction permission. opposition leader Then the question, will the government engage an expert agency for this carrying capacity studies of the Goa's villages हे म्हाका तुवें आन्सर दिवपाचो माजी मंत्री Speaker sir, ultimately हो प्रश्नच येयला and it boils down on carrying capacity. As he has read out the definition, I also know how many people are there living in that area. रस्तो कितलो रुंद आसा, थिंगा electricity हाडपा शकता काय ना, उदो पावतले काय ना, व्हडलो प्रोजेक्ट येयला आहा ते लोकां एफेक्ट जातलो काय ना, असले स्टडी करपाचे गरज आसा तेणी हे प्रश्नावळीक आयिल्ले आसा आनी हांवें सांगला गव्हर्मेंट since it involves multiple departments, definitely हेजेर आमी कितें योग्य स्टेप घेवपाक ते घेतले कित्याक आमकांय नाका haphazard growth म्हणजे कांयच्या कांय विलेज वाडटली आनी कॅरिंग कॅपॅसिटी ना जाल्यार हांवें सांगला हे आमी मान्य मुख्यमंत्र्या वांगडाकूय बसोन बाकीचे डिपार्टमेंटूय खंयचे लागता तेंचे बरोबर बसोन एक मेकॅनिझम आमी वर्कआउट करतले so that as much as opposition is concerned we are also concerned we want development but healthy development High Court has intervened given instructions Yes. regarding Staff Education मंत्री निराय लोगो there is about MRF sheds this अरे तेगे supplement स्टाफ जाल्लो मंत्री नारे कितने वेळ घेवपा जाता एक लिमिट आहे हमारे this is regarding anti-rabies camp for stray dogs. Speaker sir, this is the latest official statistics indicate that the dog bite cases in Goa have continued to rise sharply. In 2022, there were 8,057 reported cases.
2023 11,904 आणि 2024 17,236 आणि in January till date some around 1,789 dog bite cases amounting to around 57 incidents per day. म्हळ्यार दिसाक around 7 stray dogs घास मारतात आणि rabies I mean dying of a dog bite by a rabid dog is deadly. ताका antidote ना vaccine ना till date सगळ्याक vaccine पूण rabiesan सुणो घास मारलेलो वॅक्सिन ना. द लेटेस्ट केस इज एक म्हयनो पयलो GMCन विचारात एकट्या भुरग्याक आमच्या एका बेडाक बांदून घालून तो कोण क्यूच्यो घालतलो दोज नर्सीस वर सो स्कॅर्ड डॉक्टर्स वर सो स्कॅर्ड. दिस क्वेश्चन इज अबाउट आवर सर्वायवल. सो दिस इज द बेसिक. सो आमी हे WVS आहात काम करतात पूण ते काम करूनय every year there is increase in this stray dogs. As is a tourism destination. किते तुम्ही आयज पासून स्टडी केला regarding why even after having this WVS and animal protection कितले shelters हा आयज पासून why there is rise in number of cases आणि स्टडी केलेल्या what are the steps you have taken to see what that these things don't go on and on being a tourist state आणि you know there is no antidote म्हळ्यार वॅक्सिनूच ना. फाल्यां रेबीज डॉगान म्हाका आनी तुका पासून घास मारलो जाल्यार वी कॅन डाय ऑफ दॅट. आनी आमच्या यू नो इट्स सो प्रश्न कितें स्टडी कितें केला आनी वॉट स्टेप्स हॅव यू टेकन टू सी दॅट दीस नंबर ऑफ बायट्स विल नॉट इनक्रीज. बिकॉज सर ऑनरेबल MLA पयलीं सरपंच आसतना तिका खबर आहा की गव्हर्मेंटान गोवा स्मॉल एनिमल रेस्क्यू मॅनेजमेंट स्कीम 2014 तेन्ना एक हें केल्लें की जे वॅक्सिनेशन दिवप स्टेलायझेशन करप हे लोकल सेल्फ बॉडी पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक हें केल्लें आनी तिणी तेन्ना परवा सरपंच आसतना तिणी आपली पंचायत केल्ली. मोस्ट ऑफ द पंचायती जशें काम जावंक जाय तशें जायना पूण आमी जास्तीत जास्त स्टेलायझेशन करपाचे प्रयत्न करत. ती ज्या शिवोले मतदारसंघान 2,989 वॅक्सिनेशन केला आणि डॉग पॉप्युलेशन जवळ जवळ सेंट्रल गव्हर्मेंट सेन्सर केला 2 महिने पयलीं ते 3,500 आहा. आणि तिसरो क्वेश्चन तिचो रेबीज म्हणटा तो गोवा रेबीज फ्री आसलेली पूण जेन्ना नेबरींग स्टेट आसल्या कारणान 1-2 कुत्र्यांचे आमकां गावला. तूं जें कितें सांगता तें आमकां लक्षात ना पूण रेबीज गोवा फ्री रेबीज आहा आनी जर खंय गावले जाल्यार आमचे डिपार्टमेंट आनी रेबीज मिशन ते सगळ्याक सरावंडींग करून रोखडेच वॅक्सिनेशन करता. पूण हें जें आहा गव्हर्मेंट आपले परीन काम करीत आसा पूण सपोर्ट जाय म्हणटा तो लोकल बॉडीजचो आनी त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता सगळ्या मेंबरा कडेन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्युनिसिपालिटी पंचायत आहा तांकां मातशें आमचे कडेन हें करचें म्हणून MOU करचें आमचे NGO कडेन आनी ते प्रश्न बरे भशेन सॉल्व जातलो. Speaker sir, the MOU korche, you cannot request all the time. Make it compulsory. Make it compulsory for each panchayat हांव सांगीत आसता to sign the MOU. Even regarding the Goshala any stray dog, make it compulsory. Request करून कितलो तेंप आमी रिक्वेस्ट करीत रावतले. Secondly, ते तुम्ही तुमच्या WVS पंचायतींनी वयता तेन्ना सांगतात की बाबा या दिसांनी आमी हो वाडो नाल्यार हो गांव वॅक्सिनेट करपाक येतात स्टेरिलायज करपाक येतात तेन्ना अवेरनेस आसूंक जाय. ते वॉर्ड मेंबरांक सर्वे करता तेन्ना नाजाल्यार वाड्यांनी वयता तेन्ना वॉर्ड मेंबरांक घेवन वचत तांकां खबर आसता खूंय ती सुणी आहा कित्याक there should be involvement of the panchayat, the ward members concerned. आणि another thing, आता आमच्या आसगांव WVS हा ते 3 talukas are given to them. 3 तालुका means the number of staff what they have are very less. 3 तालुका कोणे मॅनेज जातले. एक आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 50 वॉर्ड मेंबर आहात.
एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कव्हर जाता म्हणल्यार 2-3 महिने वयतले. हाऊ दे विल कव्हर 3 तालुकास and their number of staff is very short, I mean small. So how you should give them extra staff. मागीर चुकतले. स्पीकर सर, हांव MLA सांगूंक सोदता की जून म्हयन्यान आमी डायरेक्टर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी दोगांयकूय आमी लेटरां बरयल्लीं आसा ऑलरेडी की तांकां डायरेक्शन दिया म्हणून लोकल बॉडीज की आमचे कडेन MOU करचो म्हणून. येस आणि- प्रश्नकाल हांगा सोंपता. येस अरे बाबा ती गोशाळा गेल्या तर सुण्याची जिरावा श्री विरेश बोरकर. येस विरेश बोरकर. Attention of the House is drawn to the growing difficulties faced by Goans in procuring traditional seasonal wild flowers such as Kangala, Matti, Kumfal, Gagri, Nagalkundo, as well as various fruits, vegetables, leaves and herbs topically used for religious and cultural practices, particularly those that are traditionally hung over Sri Ganesh idols during the Ganesh Chaturthi festival. These difficulties stem from large-scale deforestation, hill cutting, and the execution of mega developmental projects that have severely impacted local ecosystem. This unchecked environmental degradation is leading to a crisis wherein natural resources integral to Goan culture and biodiversity are disappearing. The steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, आता की जाला आमकां माटोळी लावपाची आसा पळय ती सामण मेळना आणि फुडें जसो सीएम म्हणटा माटोळी जी आसा ती आर्टिफिशियल लावची पडटली. Yes. सो हेजेर मातशें लक्ष धरचें कित्याक सगळें कट करीत आसा. येस रोज सिल्वा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of North Goa residents and tourism industry as the Tilari River flowing from Maharashtra that provides 73% of water supply to Goa, on which majority of the North Goa and especially the tourism belt of coastal North Goa depend upon, is under the threat due to large-scale blasting and crashes and construction of roads along the Tilari River that result in siltation and damage the dam and water holding capacity of the dam and river. The Goa government is requested to raise the matter with Maharashtra government to take action on such uncontrolled activities, as otherwise it will affect the citizens as well as the tourism industry. Speaker sir, today I photo dita. We are in coordination with the government of Maharashtra. Yes. We will do it. श्री कृष्ण सारकर. श्री कृष्ण सारकर. Sir, kind attention of this House is drawn to the critical issue affecting thousands of citizens residing in housing cooperative societies. Many of these societies have not been able to transfer the title of their land from the original developers. The lack of clear title is creating significant hardship for our constituents, preventing them from selling their flats or availing any necessary loan facilities. The current stamp duty and registration fees are high, making it unviable for this society to regularize their titles. This has created a deadlock, leaving them in a state of uncertainty. I would like to commend the Honorable CM for introducing a special amnesty scheme to address this very problem, but there remains a lack of clarity regarding the scheme's progress and current status. I urge the government to provide an update on the implementation of this scheme and take immediate steps to ensure that the citizens can regularize their property titles without any financial burden. Speaker sir, Honorable CM ती एक amnesty scheme काढिल्ली आसा, पण ताजेर अजून पर्यंत क्लॅरिटी अजून ना. आणि ठीक सर, आम्ही स्कीम काढल्या परत एकदा क्लॅरिटी दिवपाक ताजेर एक सर्क्युलर इश्यू करता जेणे करून क्लॅरिटी येतली. श्री यूरी अलिमोंग. Speaker sir, fear and anxiety due to sudden retrenchment of around 84 workers by Cesar Resources Limited Vedanta on 26 July. In a suddenly summoned meeting with the union committee, the company officials declared the retrenchment. Steps the government has proposed. Honorable Chief Minister, they are from your constituency. Their matter was in the High Court. I think they are retrenched on 26 July and the next hearing is on 14 August. The government is confident of mining to commence.